kamnandi live ku Facebook ku Saziso Dlamini mokuthi kuumngane soyibona kamnandi siyangena manje sizokunikezela umculo omnandi kuze kubumbane la noma gama nxelela ihora bese sikupha ithuba ukuthi sikhulume nawe ku 0324815521 ku 0324815522 sizothi ngabe khamba kanjani siha kamnandi ke la live ngengoma ye Pomo Recording Stars kwi album yabo ethi Divorce ke badlala ngexesha ibona lezo part 6 wabo nje wasebehambe ke iminyaka benikezela kamnandi umculo wesicathamiya bathe namhlanje abake bekusha ngecollection yengoma zabethini kusukela ku chapter 1 yathini ku chapter 2 yathini ku chapter 3 yathini ku chapter 4 yathini ku chapter 5 yathini ku chapter 6 kwaze kwaba sekushaya lesikhathi asigijime kamnandi ke bathi badlala ngexesha bana phambili ngayibheka inkani wensizwa bana phambili godi yodi bana phambili ngayibheka inkani wensizwa khuluma mehlule godi yokhuluma mehlulele sika Sababi nanyoke mone uweza ufan Sika Sababi nanyoke mone uweza ufan Kodwa noma ungayibe chapter 1 Amungayibeka mabala uzovuma elinye uzoyifuna alewuphi sithi noma ungayibeka mabala uzovuma elinye uzoyifuna sithi ubuhle chapter 2 intombi zakhona samayeloboni ubuhle basemzansi intombi zakhona chapter 3 chapter 4 Woza chapter 5 Woza chapter 6 0324815521 khona kamnandi la ameni Mr Dlamini uthi ngihlale kamnandi nawe uthi hayi nami ngikhona hle nomkami lapha ke uthando akacele base Eastwood basibuka kamnandi ke ku Facebook ngiyabonga kakhulu Enoch bakhona nathi abafana noSiyanda bakaZondi uthi Mr Dlamini uthi hayi ungisakazela kamnandi uthi ngilalele kamnandi lapha emsakazweni Khwezi FM Title Station ngiyasithanda kakhulu asingene kamnandi ku 0324815521 0324815522 siyabonga kakhulu nondaba gagashe mancinzi nabo bonke nje uthanda uvindicated uyazalwa namhlanje happy birthday kholo zokhokho boy la yona sikwamukele sawubona present ngiyabonga danke siyabonga ma size kula into sikwamukele sawubona kwikhwezi Matamtam sawubona yebo baba hayi uyayidlala ingoma wamfana awu ngiyabonga kakhulu uhle nomhlanje mina namfuthi nawe danke mhlanguleni siyabonga ube right yes
Hey, you right. Dagi, ngiyabonga. Sigijime size kuline 1 sawubona. All right, hi akasekho lapha. Good evening Jason Gabriel. He is watching. Sawubona la into. Ayisugcotshu kade wagcotsha. Kade ngagcotshwa hawu madoda. Choose. Siyabonga. Kade wagcotsha. Nazo. Wakithi siyabonga kakhulu. Oh, thanks for responding Jason. Greetings. Line 1 sawubona. Yo baba. Ngiyaphila njani kodwa? Nazo. Nazo ke mami. Hayi wayidlala mfo baba, udlala uma udlala ukhethi mfo khona. Mfo mkhona nazo siyabonga ba. Nazo ke Lucia. Awu sawubona tota. La into sikamukele sawubona. Malandela. Uyaphila kodwa ebusuku ekuthuleni. Ngiyaphila mfethu khona mango bese kuthuleni present tisha. Present siyabonga. Ngiyabonga. Dangi size ku line 1 sawubona. Yebo baba. Ngiyaphila njani ebusuku? Hayi khona sokwacimba ekhaya. Hey, usashona phi? Lockdown lokhu yakubamba nawe ngathi impela usatholakala lockdown. Uyivalele wazavala ngisho iphimbo lakho athi angizwakali ke manje. Nazo ke futhi siyajabula mophilile yeso. Ushaka mnandi kanjalo uzoba ugcina ungena mase siqhubeka kamnandi nomculo saphethe ingoma Royal Messengers saphethe uZulu Messengers saphethe kamnandi ocanda buthule saphethe kamnandi futhi lapho uWashbang Homeboys hawukuze kumba noreshumi na inyoni emhlophe esayiphethe lapha emsakazweni akhe Khwezi FM sikhijibe kamnandi ke siyozwa lapha sidonsele lapha insizwa Royal Messengers ekama surprise umfuka Khumalo ushaka kanjalo uthi hayi ke sakhe isizwe ekhuluma nabantu abasha enyangeni abantu abasha ngempela kubalekile mase ukuthi sebethola umntwana abantu ababamsande bengabusalahlana ngoba usulahle umlahle laba sikwamukele kule yini ngokugcina nazo ke siyabonga kakhulu be right yes nazo ke siyabonga siyabuya siya ku Facebook siyabuya kamnandi futhi siya lapha ku WhatsApp siqale la awubantu ukuthanda ikhwezi akusosona hayi sesikhona umsakazi isikhona inkosi yabalaleli umfoka mnyaka eGreytown eMdlovane namhlanje umsakazi ngizokubamba ngazi insizwa iRoyal Messengers ekamfoka ama surprise ithule zisho zithi sakhe sizwe sabe wemadamdamu Kanye nekusasa
manje sithi hayibo Sigijima kamnandi ke siya kwinsizwa lapha ke iZulu Messages emsakazweni iKhwezi FM bakhuzile kubazali ngampethu yimvilento ukuthi mase betholisana abantwana bese beyahlukana ngendlela kahlelekile aqhutsheke ekuthandwaneni nje iZulu Messages iyatelebhele nje manje kumnandi ukuhlala namsakazweni iKhwezi FM so bheka Facebook asibhalile bakhona abantu abafana no Zizikazi omajama bahlele nomsakazi iKhwezi FM khona abantu abafana nabo bani God bantu bathi sikhona hlele nomsakazi iKhwezi FM ubheke ufikile kaSothodo sanqumalo uhlela tabe emsakazweni iKhwezi FM hayi kumnandi kudelile ebusuku
ukhona lapha usibahla kwamvela sihle nomsakazi ikhwezi unjabulo wamchunu nawe uhle nomsakazi ikhwezi usiphiwa kaDlamini uhleli kamnandi nathi kusole isikhala sigijime kamnandi ke nazi Zulu Messengers ya telefoni njomane kulesisikhathi esithe kangaka siphila sonke ma messengers kulesisikhathi siphila sonke masingadlula moya mumbi lento ntombela bayakamothando nangokuswana lento zwide bayakamothando nangokuswana lento wensizwa sayakamothando nangokuswana lento insizwa sayakamothando nangokuswana kubangwa yini manhlulwa utshwala mhamba la ekhaya umavuya ngokwenzekayo kubangwa yini manhlulwa imthetho nhamba la ekhaya umavuya ngokwenzekayo asho ya telefoni jomane manje telefoni jomane baba telefoni jomane baba telefoni jomane manje dijelo baneka dijelo batakiwe dijelo baneka injalo nje iyatelevele njomane futhi ayimbheka umuntu odakiwe nonenkana sibheka manje asibhalile ku Facebook lapha emsakazweni bajabula abantu bathi kumnandi kudelile njengoba ngisho ukuthi ke si live lapha bathatha babukele kulesi sikhathi ngoba angifuni ube ne-stress lezi insuku ze-coronavirus ukuthi awuyena kumngane wami ku Facebook ololu hayi uyafuthela ziyenzeka bakhona abonjabulo bathi ayarokha bafo siyabonga ngicela ningivumele ke ku Facebook ngifike ngidose kamnandi ngizwe bathina abantu kumnandi kudelile sijulukile kumnandi ebusuku phela na kanjani ya televeli njomane siyakhubeka nawe la emsakazweni ikhweza msana usijoin ukhethe kahle wakhe 90.5 no 107.7 FM sasegcineni kohlelo lethu kusele 15 minutes sikulo lolu hlelo ngo 11 o'clock so asishintsho wenza ke sithi hayike bye ke cothoza sithi bye cothoza siyasifinde sihlangane futhi nangesikhathi sizayo lapha emsakazweni nakho ikhwezi FM ngizofunda amagama ngenxa isikhathi sami
ngoba ngikwazi wacada baningi abasibhalelile basathumela WhatsApp voice note hayi sasuyeka ngempela umama Peter push and pull una kanjani sikhona sithi siyacothoza emsakazweni iKhwezi FM into sithi yatelefele njomane emadamdam siyakuzwa lapha Petros akacela siyabonga kanti uyabhala kamnandi futhi la utsabona umsakazi ngomaphinde mina uthi mnandi zonke ingoma emsakazweni iKhwezi FM usinenhlanhla wakamtshali uthi president uthi ngiyacothoza nje ngisemude lapho ngikhona uvelo kaXaba uthi hlena emsakazweni iKhwezi FM umfezo uve uphaloba unami ngikhona ngithi president wabhala futhi unkosi nokwazi umfuka uthandeka lapha athi nami ngikhona umsakazi kumnandi kudelile emsakazweni iKhwezi FM uthi ngilapha empangeni sanibona empangeni ubhalile futhi ubongiwe umpangezitha athi nami ngikhona uthi umnandi umculo ngwadolo lapho ngikhona hlena umsakazi iKhwezi FM umxoliso kaKhuza wathi ngihlezi nawe emsakazweni iKhwezi FM ngisemnambithi eFadelkop wabhala futhi uZando uthando wakuzwide anami ngikhona athi kumnandi kudelile ngisegoli lapho ngikhona ngithi ayibuye Emasisweni siyajabula eGauteng kuzo zonke indawo lapho nihlala khona nomsakazi iKhwezi FM uthi ngikhona ngihleli noprofessor uDlamini ethi ama levels athaphezulu kumnandi kudelile ebusuku emsakazweni iKhwezi FM kuze kushawa 11 o'clock siyabonga kakhulu ke kusho la ubongisile wakachamana wawala bhala mlilo mara waya nami ngikhona ngithi khuphuka lapho madamdam wabhala futhi ulungisile lapho wakachamane nami ngikhona ngihlezi nawe emsakazweni iKhwezi FM April Sport lapho ekhona ulungisana wakachamane loyo ubhalile futhi ulungani uCharles noma uCharles uMadonda nami ngikhona umsakazi kumnandi kudelile emsakazweni ikhuphuka lapho ubhalile futhi usandiswa umdumasi wakancumalo ethi #ayibuye Emasisweni nami ngikhona sazi ngihlali nawe eTambisweni lapho ngikhona uvusi Mozi Masoka athi thiyo umsakazi athi ngihlalele kamnandi nawe ebusuku emsakazweni iKhwezi FM uboniswa kamtshali nawe uyayivuma umatshitshi lapha uSpesihle anami ngiyayivuma umsakazi ngihleli nomsakazi iKhwezi FM ePhomoro lapho ngikhona umduduzi uSibiya uJerry athi ngeGolden Stars ngathi ngibeke endaweni wabhala uSanda wakangema anami uSandla wakangema ungihleli nomsakazi iKhwezi FM bese kuba uSifiso wakantula athi ngiyavuma kakhulu kumnandi kakhulu emsakazweni iKhwezi FM ufezile wakasithole sawubona umsakazi athi hayi khuphuka lapho ngePhomoro Golden Stars yangithatha ngibeke endaweni wabhala uhlelo uMadlula athi cothoza mfana athi cothoza ntombi athi zonke lapho emsakazweni iKhwezi FM Dlamini omkhulu siyabonga usebe uma challenge insizwa lapha for everyone athi nami ngikhona ngihleli nomsakazi iKhwezi FM mfana wasokhela uvuma ingoma nje usiphamandla umneli athi nami ngikhona kwemsakazi uthi hayi kumnandi kakhulu lapha emsakazweni iKhwezi FM uthithande lovers kanti usibo umhlaziyi wakasokhulu nginawe umsakazi ebusuku kumnandi kudelile uthi ulapha eBergville lapha ekhona uMandla uBhetho lwakaKhumalo ulapha esikhothwe ivuma ingoma emsakazweni iKhwezi FM ebusuku wabhala futhi Nkosenhle uGeorge athi nginawe umsakazi nginawe madamdam uthi imnandi ingoma emsakazweni iKhwezi FM uThembani umozini wakasokhela uhle nathi lapha emsakazweni iKhwezi uthi ubhekele lo hora usipha uSophawa wakachonco uthi hayi nami ngikhona ngiyithanda iRoyal Messengers sakhe sizwe umdidiyeli wakangobane wathi nginawe umsakazi omuhle ebusuku uthi hayi kumnandi kakhulu usayi wakampela sawubona umsakazi hayi umadamdam ngikhona athi ayibuye Emasisweni wabhala futhi la umjabuli umanyelela wakasibiya athi uhlezi nathi lapha emsakazweni The Bright Morning Star kanti futhi ukhona la uDemo Madondo uvuma ingoma nje #ayibuye Emasisweni kumnandi kakhulu emsakazweni iKhwezi FM mesiyabhala futhi umthandeni uJuventus umtha athi uyayivuma ingoma hle nomsakazi iKhwezi FM ubongekile wakandlovu uvuma ingoma kuphela mase kubonosi umaka asiphile wakantshali #cothoza mfana kanti ubhala futhi uthulani la uSkiroko wakamiyaka uhleli nathi mase kubungalo zinde uyavuma ingoma nawe uhleli nathi emsakazweni iKhwezi FM entaba mhlophe uShumi wakamsomi uthi uyivuma ingoma uhlezi lapha kwamaphumulo endaweni esemthandeni umthobisi uzethemba wakadladla anami ngikhona ngihleli nomsakazi iKhwezi FM umlondo wakadla kude uvuma ingoma kuphethe izulu messenger uthi yatele ebheli njomani hayi kumnandi kakhulu ngiyajabula kakhulu endaweni ahlukahlukene abantu bahleli nomsakazi iKhwezi FM bathanda kanjani sinyakazi sihlala neThe Bright Morning Star kuze kuba nehora le-11 hleli nomadamdam umuntu ungeyisa ngabantu abaza ukuthi ufundisa push no Paul umxaka wamaxothi amxoxa umvunyo yesizwe sonke sa The King and playing himself bavuma ukuthi abadala bathi lokho awumzukulu lapho lushulo uthi yakho hayi indaba mlonyeni impela ibalo ze coronavirus asambe kamnandi ke sikunikeze nansi ingoma eza ngeWashbang Homeboys bathi imfundo siyabuya siyavalisana emsakazweni iKhwezi FM siyajabula kakhulu hleli nathi nabo bonke abasijoyinayo bathi banjani bakhona ngiyababona nje bathi hayi sikhona kumnandi kudelile siyabonga kini nonke bahlali usisonke umlamla udingela uhleli nathi mase kuba hey my brother walapha eAfrica Walter ngiyathemba ukuhamba kahle lapha eSenegal hey keep safe in Senegal nathi ke ngoma ufanele nonke bazali baba yini bafowethu ngiyanirata kakhulu na next Saturday siphinde sihlangane futhi kulo msakazo iKhwezi FM www.khwezi.org.za Niyabo I'm really sweating now because of you guys thanks for your support much love